nagira ngo wenda mbagezeho amakuru y'ibyo tumaze iminsi dukora, ntabwo ari iminsi myinshi, bijyanye na video, amashusho amaze iminsi azenguka ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bayavuzeho byinshi, ndetse natwe nka polisi hari ibyo twagiye tuyavugaho. Hari mu ijoro rya tariki 11 z'ukwezi kwa 9 nibwo twibwe polisi twamenye amakuru y'abagizi ba nabi bakorewe ubugome bukabije umudamu witambukiraga mu kagari ka Rwampara. Kuri uyu munsi tariki 13 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 ku isaha ya 6:37 Polisi y'u Rwanda yerekanye abantu batatu baherutse kugaragara batema umuntu. Polisi y'u Rwanda y'igihugu yafashe abantu bagaragaye mu mashusho yakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga batema umugore bagamije kumwambura mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Rwampare tariki 11 Nzeri umwaka wa 2025. Aho bagushyira kuri karakandi irasanze ari umukodoni hakorera bagutemera situation yagenze gute kugira ngo yisange hariya ubone bari abantu bagukorera biriya bikorwa nakwitwa by'ubunyamaswa. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki 13 Nzeri umwaka wa 2025. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yeretse itangazamakuru abagizi ba nabi avuga n'uburyo bafashwe. Aba ni bo umusore w'imyaka 38 akaba ari we wafashe umuturage amukubita hasi, uw'imyaka 33 wamutemesheje umuhoro, ndetse n'uw'imyaka 40 wateraga amabuye abashaka kuza gutabara. Urakoze, nari ndimo gutaha nsanga nyura hariya nyine urumva ndi kumanuka njya mu rugo, mpasanga abahungu bagera muri 4 baramvugisha, gusa nyine ntabwira ni njyewe ndatashye. ubwo nari mfite n'akamverope mu ntoki, mwara agafasha akajugunya muri kaburimbo, ndahita mpirikana kwita hasi, ngwira inkokora y'ibumoso n'ivi, bisa nkaho ndyamiye nyine urubavu rw'ibumoso. Ubwo nibwo natangiye kumva umwe ari kunkuramo agasakoshi nari nambaye, abandi bari gutemagura. Uko byagenze. Uyu witwa Gatari Edimo wambaye ijaketi uhagaze ku ruhande ahabanza, bakunze kumuhimba Black, niwe wakubise umutego uwo mugore, naho uwitwa Hakizimana Jacques we bamuhimba ku izina Claude. Avuga ko atuye Kivugiza, niwe wamutemye arangije ahisha umuhoro mu mupira yari yambaye. Naho uwa gatatu wambaye umupira w'umweru urimo imirongo yitwa Jean Paul Rurangwa, uzwi ku izina rya Mucezage, atuye Nyarufunzo mu murenge wa Mageragere, akaba afite imyaka 40. Akaba ari we wateraga amabuye abaje gutabara uriya mukobwa watemwe, kandi akaba ari nawe wateye amabuye iriya modoka yavuzaga amahoni kugira ngo uyu mugore atabarwe. SP Rutikanga ati aba bose bafashwe mu bihe bitandukanye, kandi uko umwe yafatwaga abandi bahitaga babimenya, ndetse bari babwiye abagore babo ko barimo bashakishwa umutekano utameze neza. Murumva ko nabo bari bazi icyo abagabo babo bakoze. Yasobanuye ko polisi y'u Rwanda yifuje kuberekana mu rwego rwo guhumuriza abanyarwanda nyuma y'amashusho yagaragajwe ku mbuga nkoranyambaga batema uyu mukobwa. Ati Banyarwanda bifuzaga kumenya icyakozwe,
bifuzaga kumenya icyo polisi irimo gukora kuri uru rubuga cyangwa kuri iyi foto yagaragajwe ku rubuga nkoranyambaga. Ngibi ibyo polisi y'u Rwanda yagaragaje. SP Rutikanga avuga ko aba bombi bafite ibyo bahuriyeho byo kuba barafunzwe imyaka itandukanye. Hakizimana Jacques uzwi ku izina rya Claude yafunzwe imyaka 2. Yari yarakatiwe azira icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Naho Gatari Edmond uzwi ku izina rya Black nawe yari afunze akatiye imyaka 3. Mu gihe uyu Rurangwa Jean Paul we bagikora iperereza kuko amadosiye yiwe ntaraboneka, ariko bavuze yuko nubwo bakiri mu iperereza nawe arakekwa ko yaba ari muri abagizi ba nabi gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu. Polisi irashimira ubufatanye n'izindi nzego n'abaturage batanze amakuru, ndetse ibwira abanyarwanda ko bakwiye gutekana kuko umutekano w'igihugu urinzwe neza kandi ko ntawakora icyaha ngo arenge umutaru atarafatwa. Ndabashimiye rero kandi mukomeze mutange amakuru, muyatangire ku gihe. Dushimira n'abatanze amakuru. Bye.